uko kuboko k'ububafu Imana irambuye ni ugukuraho Sebarundi. Noneho uko kuboko kw'iburyo unyumve neza ni ukugiye kwimika perezida. Imana mu butumwa yampaye muri misiyo ntabwo genda umuntu wo guhanura ngo perezida avuyeho ngo ibyo bintu bintwara umwaka. Perezida w'u Burundi kuko mareka yambwiye ngo kuvaho kwe mwebwe muvuga ikintu kirangirika cyangwa se kugumaho kwe n'iminsi amazeho ubundi Burundi bwungutse iki cyangwa burungukira he? Kuba perezida ariho General Evariste Ndayishimiye, kandi uyu nguyu ijuru rivuga ko intambara ze azirwanisha ururimi ariko atazirwanisha mu mubiri. Perezida w'u Burundi ntawe uhari. Perezida w'u Burundi rero jewe nagira ngo ngumenyeshe ko misiyo nahawe ntabwo ari misiyo nahawe yo muri nza, ahubwo ubu tuvugana nuko marayika, nuko ijuru, nuko ubuhanuzi twahanuye. Ntabwo turi kubabwira ngo nimwitegure ngo hazaba, ngo nimwumve bigiye kuzaba gute. Ahubwo ibintu ndi kuvuga biri mu kwa kabiri cyangwa se biri mu kwa gatatu. Ibintu ndi kuvuga ubundi nuko mwebwe mubibona muri kote y'ubupagani. Kiwe ntabwo ndwanya Sebarundi, turapfiki hari itongo duhaze. Sebarundi bwe yemera isezerano Imana avuze ku Burundi, ubwe no mutima n'amaso n'ururimi rwe. Abarundi bemera isezerano Imana avuze ku Burundi. Jewe ndumwe watoranijwe kugira ngo iri sezerano rishike risohore ku Barundi no Burundi. Vipi rero? Bityo rero nagira ngo mbamenyeshe ko igihugu cy'u Burundi umwanzuro Imana yafashe, jewe uko ndi gukoreshwa niko n'abantu bagiye gukoreshwa guterura mu ntebe yitwa perezidansi witwa Ndayishimiye, kandi abo nabo bazakoreshwa ntabwo abamukuyeho aribo bagiye kuyobora. Byumvikane neza. Hama rero kuvaho kwa Sawuli no kwima kwa Dawidi ni ibintu bishobora kuba wowe wabyumva cyangwa se ntubyumve, ukabyemera cyangwa ntubyemere. Kandi ntabwo igihugu cy'u Burundi na perezida w'u Burundi yarakoreshejwe, ntabwo yikoreshaga. Ariko we na Ndabivuze mwebwe mushaka ngo Imana iba rimwe ikoresha ibitangaza, twe turi guhanura. Ntabwo ari byo nge yantumye. Ntabwo Imana yambwiye ngo Ndabivuze irongowe na Evariste Ndayishimiye na Reveriyane Ndikuriyo ngo niyigiye kushikana Abarundi Kanani. Oya, icyo rwose oya. Noneho rero ngewe niba ndize kukubwira uru rubuga rwa YouTube hatabonetse indi misiyo, Imana ikanyemera ruhinduka rw'ijambo ry'Imana. Nibyo ijambo ry'Imana nabwo bidakunze ruragurishwa cyane rwose. Ariko ntabwo ndi umuntu wicara hano ngo mbatere sitori. Ye rero perezida w'u Burundi ntabwo umuhanuzi profete general. Je urabona nahanura mu kwa mbere, mu kwa kabiri, mu kwa gatatu, mu kwa kane, mu kwa gatanu ngo ko perezida avuyeho, ngo avuyeho, biraho gusa. Vipi haba habaye iki? Hari iki? Umuntu ukwiye kumpagurutsa ntabwo neva rimwe mu perezida nahanurira bakampagurutsa neva nta miza afite. Neva ni igiti kiri hejuru kitashoye imizi mu makungu cyangwa mu mashyirahamwe cyangwa mu bindi bintu naka. Neva
ibikorwa yakoze ni nk'ibya Siyoni, ni nk'ibyo Rujugiro yakoze. Ni umugwiza atunga nk'abandi bose, ntabwo ari perezida neva, ni umugwiza atunga nk'abandi bose. Nuko Ndabivuze ivuga ngo wowe twavanye mu ishyamba, ngo nushaka uba utazi gusoma cyonderaho, ngo wowe ngo wararugwanye, ngo warakigwaniye, ngo cyonderaho. Ibyo bintu rero iyo hageze isezerano mubishyire hasi. Niyo mpamvu aba bajenerali Imana yarabahaye, uyu yaribye, urongora ararongora, usahura arasahura, uriganya arariganya. Mugabo rero aho bigeze ntabwo bikiri mu bushobozi bwayo. Mubitahure, mubyumva mutabyumva muravaho, mubyemera mutabyemera muravaho. Nubwo uyu munsi nahagarika kuvuga, sinanagaruka aha, nubwo iyi saha nasezera sinongere no kuboneka, muravaho. Koko imbuto yaratewe, kandi iyatewe yitwa ukuri guca mu ziko ntigushye. Neva yanyitwaraho umwikomo, abadede mwangwanya mwanyanka, sinanze Neva, ntabwo nanze Ndabivuze, ntabwo nigeze ndwanya imbonerakure, ahubwo ninjiye mu murongo na konegisiyo Imana impaye y'isezerano ry'Imana. Mwebwe turapfa ikigasha. Aho rero ntakabaye mvuga Museveni, ntakabaye mvuga Ruto, ntakabaye mvuga Ramaphosa, ntakabaye mvuze Felix Cirombo. Hari inkuru nyinshi habayo n'intambara. Noneho ibyo bihugu byo nkubwiye bifite n'amasezerano na YouTube video n'abazireba tukabyishyurirwa. Ariko niba Imana yarafashe imyaka 9 shuti yanjye nkanyagirwa mu Burundi, nkarara mu mazi, nkahafungirwa, nkahamaramarira, nkahasebera, ariko ikambwira ngo iki gihugu harimo ibanga nk'ibiye nguhishuriye. We rero kuba utabitahura ubwende bwa wowe, kuba ntabyo uzi iby'Imana igambira i Burundi, kazi yake kuba wowe rero utantahura uburenganzira bwawe. Noneho kuba wowe wabimpora, n'isezerano biranditse ko muzabiduhora, mbihungirehe mbikweperere. Hama rero kuba wambwira ngo ngaho bisohoze, cewe ibyo ngomba gukoreshwa ndabikoreshwa utagabanyije utanongereye. Uhoraho ibyo agomba gukora arabikora utagabanyije utanongereye. Ahubwo aho abagabo basezeranira niho bahurira. Icyo ngiye kubabwira mu kizige mu gitegera, icyo Imana yavuze ava n'ikigiye kuvuga, muba ari cyo mutegera. Noneho homboka cyambo cya mukongomani, akagabo gahimba kandi kataraza, kubera ko ijuru rimanutse, kubera ko ari itegeko ry'Imana. Sawuli cyo kuvuga ngo ndakomeye, ngo nitwa Sawuli, huya Dawidi yahawe isezerano ntago warikuraho. Dawidi yahawe isezerano ntago warirwanya ngo urishobora. Tureke guhendana rero muri iyi ndwi. Imana izambwira nzakivuga, cyangwa ninambwira ngo bihagarike. Mugabo ikihutirwa n'igihari nuko konegisi n'umurongo w'Imana n'ubushobozi bw'Imana n'imbaraga z'Imana byururutse mu gihugu cy'u Burundi, gushyira mu bikorwa icyo abantu badugiye umusozi, icyo abantu biyiririje ubusa, icyo abantu bumvise mu matwi yabo, apana bapinga n'ababeshya. Imana isezeranira abantu Kanani, mugume mubaheze mu nzara, mubaheze mu madeni, mubaheze mu bukene, babure nayo kuriha inzu, mwebwe mudamarare, mujye munywa, abana banyu bige, mugende mu mavewiti, bo badashobora no gutega ikinga. Ke sababu gani? Twebwe ntidusenga kiranka si ryangombe, ntabwo turi mu mwizero nka biriya abaguye bavuga ngo iyo Mana y'abazungu. Senga data, nizera umwami Yesu, nyobowe na mwe muyera. Abarundi mwakire ubu buhanuzi, mwakirira isezerano ni ryanyu bitebya. Hama abandi tuzabavura imbere tubigishe bamaze kubona byasohoye. Ariko buno wakwitambika ngo utajya mu isezerano,
napfe, muntu wahagarara mu nzira ngo mudashyika. Ni ibintu bibiri. Ni ukuvuga ngo perezida w'u Burundi ntabwo ari perezida mu busanzwe ushyitse umutamiro. Mu kuvaho twebwe abahanuzi nitwe tuvuga ibintu bikomeye, ndabyemera nyine dushobora kuzira. Kuvaho kwa Evariste Ndayishimiye ntabwo ari ikintu kigoye, si ikintu mbona ko abajenero babizi ibyuya, abantu batandukanye babiri ibyuya, strategy zo gutera kudeta birananirana, n'imyigaragambyo irananirana, abantu barazenguruka birananirana. Nagira ngo nkumenyeshe ko jewe ntabwo kuvaho kwa Evariste Ndayishimiye ntabwo mbibona nk'igitangaza, ahubwo kuvaho kwa Evariste ni ibintu toto byoroshye, ni nko kurya ubugari kawunga ya mihogo, kura kawunga ya mihogo. Vraiment perezida w'u Burundi, igihugu nk'iki muri Afurika, ibintu navuga nahanura nkumva ndinze guhaguruka. Ni nko perezida w'Urusiya kumukuraho, perezida wa Amerika kumukuraho, perezida w'Ubushinwa kumukuraho, kuko batwaye amamiliyari, bikoreye popularite nini. Byitwa ko Xi Jinping ayoboye Ubushinwa, ariko no mu Burundi hari abaturage ayoboye, kuko mucuruza ibintu biviwe, mutunzwe nabyo. Perezida wa Amerika kumukuraho biragora, kuko we afite imizi, amashyirahamwe akomeye ahambaye mpuzamakungu n'amahera dukoresha menshi n'amadolari. Kumukuraho bisaba guhaguruka. Ariko vurema perezida w'u Burundi niyo ntabwo ari ibintu ngiye bisaba guhanura amezi 3. Mu kwa mbere narababariye ngo ibimenyetso birahize, ahubwo buno twinjiye mu kubishyira mu bikorwa. Ntabwo ari ibintu bisaba rero guhanura umwaka ngo mbivugeho umwaka. Naba ndi kuvuga iki? Naba ndi hehe? Ibyo ni ibintu nuko abarundi mwanyishyizemo bamwe ikipe imwe, mwe mwumvise ko ndi kugwanya perezida, ariko aho warihenze. Muniyumvisha ko haba hari icyo pfa na neva, nta kintu dupfa. Ahubwo nge nk'umuntu uri gushyira mu bikorwa isezerano Imana yavuze ku Burundi, mwebwe muhita mumbona nk'umwanzi ngo wanze CNDD-FDD. Kandi nabwo ababibona uko ni ba bantu n'ubundi bakoma amashyi bagahabwa umuceri, bakongera kuyakoma bakabaha akabunga noke. Ibyo by'Imana bakavuga bati je ntibindaba, ariko ntabwo naba ari uko bashimye iterambere igihugu kiriho, si uko banejejwe n'umurongo igihugu gifite. Oya, mu myaka 6 nta gitoro nta mahera mvamakungu, ubwo muri 12 abaye akiyobora, mpamya ko nayo mashyi ukoma ntego wakabaye ukiyakoma. Nuko rero hari abaperezida baba bafite imizi ikomeye, ariko se perezida w'u Burundi navaho nimubwira ikintu kiri bwangirike. Jewe ikintu navuga Imana yanafashe kugira ngo ibigenze neza, ko ari ukwanga ko ubwoko bumwe buri bwica ubundi. Ugasanga abatutsi bagiriyemo ingorane kuko hatwaye abahutu, cyangwa se abatutsi nabo bageraho bikaba ingorane. Mugabo ibi ni organisation y'Imana kugira ngo hatagira abantu bahona ngo perezida avuye. Perezida w'u Burundi kuvaho kwe nimumbwire ikintu Burundi burahomba. Noneho nimumbwire n'imyaka 6 ariho ikintu Burundi bwungutse. No kuvuga rero mu nteko yo kwigaragambya kugira ngo mu buryo bw'isinyi n'abantu bajya bigaragambya bagakora imyigaragambyo myinshi guhirika ubutegetsi. Strategy nk'izo zigakorwa mu Burundi ntago byakunze. Abantu bagatera kudeta mu Burundi ntago byakunze. Inteko shinga amategeko ikicara igatora itegeko ryeguza perezida mu Burundi ntago byakunze. Bisiguye ngo iki kintu ni ipfundo ry'Uwiteka Imana. Niyo mpamvu nababwiye rero ngo Imana impagurukije nka generali, ariko generali ntabwo ndi generali je muri kayiza, ndi generali watoranyijwe n'Imana. Imana irambwira ngo haye ipeti rya generali, kandi yabimbwiye 2017 ndi Bujumbura mu ijana. Ntabwo ari ibyimbwiye 2025 cyangwa 26, oya, yabimbwiye muri uriya mwaka. Kandi ngiye Bibiliya je ntabwo njya mvuga ijambo nkuye mu marangamutima yanjye,
imana sindahiye nyine ariko fashe bira mu kiganza ku bw'iryo jambo. Ni ukuvuga rero gukuraho perezida w'u Burundi mu nzira zindi zisanzwe z'abantu ntabwo byabahiriye, ariko si uko akomeye, si n'uko ateye ubwoba, ahubwo hari uburyo CNDD-FDD yubatse ibintu yigisha abantu ideoloji yo kubabwira ngo nimurangara abatutsi bo mu Rwanda barashyiraho umututsi hano mu Burundi, noneho Burundi bwacu buyoborwe n'umututsi, kandi umututsi najyaho ntazavaho, tuzahita duhinduka abagaragu be. Ntabwo igihugu cy'u Burundi si uko cyubatse mu by'imwema, yenda wowe uri mu mubiri wabitwaye uko mugabo jye siko mbizi. Noneho kuko kudeta bayagirije u Rwanda, bayagirije u Rwanda n'ubu kandi sasa rero ntabwo abahutu b'i Burundi ntabwo bari ku butegetsi, ntibigeze bubaka iterambere ry'igihugu ngo bene igihugu bakunda igihugu kubw'umumaro n'iberi bari konka ryitwa Burundi. Buno Murundi aranuguna, kunuguna ni nko konka, aronka iberi ryitwa Burundi nayo bita marindiro ntayabone, akonka akabura amahera, akonka akabura ibyajya, akabura ibyano, akabura ibyo yambara, akabura uko yiyunguruza. Donc ubukene bugatuma imitima yabo yanka perezida nabo bakorana n'igihugu cyabo ntibagikunde, kandi abasangiye ubusa bitana ibisambo. Of course murantaho rero hano hari akagwi k'abantu rwose nanababwiza ukuri, bo bibwiye ngo marite yanga Burundi, nanga Burundi se kiwe ngo nibutera imbere nimumbwira inyungu mbifisemo, Imana izampemba ko nasengeye u Burundi, ariko isampembera mu Rwanda cyane ahandi nta muntu ndi kubwira ngo ngusengere ngo nzajye kubi Burundi. Oya, nabayeyo ntakenye, kandi n'ubunje nubwo byaba bimeze uko nkaza ntabwo nakenera i Burundi urwego jewe ndiho. Umuhanuzi yasonza gute? Ni nk'uko perezida nawe atasonza. Wibaza ko perezida neva nawe yarabibibwira ababwira ngo inyama ndafise, amahera ndafise, icyo nshaka icyo nkeneye, n'umugore wiwe nuko nyene. Ntabwo umuhanuzi yakenywe yaba ari isomo ry'Imana, ntabwo yaba ari we. Giye nakenana ndakenye ariko sinkenye ibyo kurya no kwambara no kuryama naho kubuyaye sisi n'ibiyutuye n'ibyada. Bityo rero mbwiye umuntu wese udukurikiye cyangwa uri kumva Imbabazi TV gatatu, u Burundi ni igihugu Imana yahaye isezerano ryo kukiza, na nevuga ajya bihamya, ureke mwebwe muntuka mukangwanya mukabirwanya, na nevuga aravuga ngo igihugu cy'u Burundi ni igihugu cy'isezerano, ariko iri sezerano we agomba kuba ari we uba uwo ricamo Imana ikarisohoza kiri ku butegetsi. Oro nka kumwe Imana yabwiye uwitwa Dawidi ngo ntabwo amaboko yawe azanyubakira inzu, niva ibyo ntabitahura. Salomo umuhungu wawe niwe uzubaka inzu, none Sebarundi agomba aba ari we muntu ngufasha igihugu cy'u Burundi mu mbona ko zozana iterambere, ariko nawe umusatse mu bitekerezo no mu kanwa nta migabo n'imigambi afite ihamye yo guteza imbere igihugu. Mu busanzwe igihugu kigira imishinga rutura iremereye. Niba rero umuntu akubwiye ngo igihugu kizatezwa imbere n'inkwavu, igihugu kizatezwa imbere n'amavoka, igihugu kizatezwa imbere n'ibikera n'iminyorogoto n'imisiba, umuntu akakubwira ngo igihugu kizatezwa imbere n'abene gihugu kubwuko ngo barimye igiti cy'avoka cyera mu myaka 3 n'itanu. Voka mu Burundi amavuta akorwa muri voka, amavuta ava muri voka byaruta mugateza imbere ibigazi byanyu, biriya bigazi ariya mamesa mukaba ariyo mweterepureta mukayabyaza umusaruro agahinduka amamesa ku rwego rw'uko muyakoramo ibyo mugomba byose. Mugaba avoka
zizajya gutanga umwimbo cyane. Biriya bitekerezo rero muri we ntabwo biba biva ku Mana. We yishakamo imigambi akayibura, akishakamo ingingo akazibura. Yazibura hakaba abajyanama ku ruhande badatembera mu bindi bihugu, bafunze bameze nk'abantu batareba kure. Umuntu atekereza nyine aho ubwenge bwe bugera n'ibitekerezo bye, nyine umugabo asohoka uko ari mu Kinyarwanda. Abashigajwe inyuma n'amateka, umwe baramubajije bati ubaye umutoza kori cyangwa se umusoresha wa obereri cyangwa se wa Rwanda Revenue Authority, ikintu cya mbere wakora niki? Tigewe najya ngenda bibigage biri nkabisogongera nkagera aho bokeje inyama nkabanza nkajya inyama. Nibyo nyene rero na Neva ku buzima bwa ruburimyi n'ubworozi, nibyo nyene mugabo nabyo ntabwo bikorwa ku rwego rw'uko aha abantu amase muzatera imbere nta mvaruganda. Niba ushaka ko ubuhinzi butera imbere, wakabaye uvuga uti amase mvamakungu reka dutange n'inka mu bantu bose, ku buryo umuntu wese itongo afise aribonera ifumbire ihinguye yitwa imvaruganda ndetse n'ifumbire riva mu byatsi. Ibyo niba bidakozwe, hama niba unavuga ngo inkwavu zigomba kugera ahantu hose, ubwo hakabayeho ubuhinga bwo kuzorora no kurima ibyo zirya, kuko inkwavu zirarya cyane, ugashaka n'ayo masoko. Ariko izo bazorora mu kurwanya bwaki, ntabwo bazorora ngo bagure imiduga. Nimwibaze namwe inkwavu zavamo miliyari. Inkwavu reka ibyo mbirengane. Ni ukuvuga rero Sebarundi ntabwo ari perezida ufite imbaraga ku buryo Imana nijya kumukuraho ngo bisaba ngo inteko ngo iterane ngo y'akanama naka ngo ibintu. Sebarundi ni umuperezida usanzwe, yanditswe mu baperezida babayeho mu isi, ni umuperezida nk'abandi. Mugabe ibijyanye n'inkomezi, ibijyanye n'ibyakangirika, ibijyanye n'ibyakibonekeza nyuma yo kwegurwa, ni perezida usanzwe rwose, nta gisobanuro kindi. Ameze nka perezida wa Siriya uriya wagiye, nta nubwo nta n'imbaraga afite nk'iza Diyaminida. Perezida w'u Burundi Neva we yumvise ngo hari undi wabaye perezida, Neva yagwana. Neva intambara ye ni umunwa, ntabwo ari umuntu ujya kuri teri ararwana se. Intambara ya Neva niyo. Ntabwo rero gukuraho Neva nka generali Profete Marite, kukubwira ngo Neva agiye kuvaho, kukubwira ngo Neva avuyeho, ibyo ni ibintu umuntu wese adakwiye gutwara ngo bibone nk'ikintu kidasanzwe. Ikintu kidasanzwe ni isezerano rigiye kuza mu Burundi. Ikintu kidasanzwe ni perezida ugiye kujyaho mu Burundi. Ariko uvaho yagiyeho tumureba, imikorere ye turayizi, ibikorwa bye twarabibonye. Niba nta barabara na rimwe yubatswe, hakaba nta kibuga na kimwe cyuzuye, ikibuga gihari baherutse gutaha cy'urukino ntigisakariye, ni ikibuga gisanzwe. Donke mpamya ko abubatse mbere bubatse ibibuga byiza kuruta iki cyo muri viziyo. Iyo kiba ikibuga rero cyubatswe ku ruhando mpuzamahanga n'amahera menshi y'amadolari, ubundi cyakaje ari ikibuga kiruta iki cya Kigali, kikaza ari ikibuga nibura kizajya guta agaciro haciyemo nk'imyaka nibura nka 50. Ariko si ubu iterambere ry'u Burundi ko rigiye gukoroka, iki kibuga murambwira ko mu myaka 10 cyaba kizaba ari ikibuga bitorezaho, ari ikibuga gisanzwe, ko ntikizaba ari ikibuga cyakira imikino mpuzamahanga. Wapi? Ibyo ntibyashoboka. Ahubwo iki kibuga cy'indege ntabwo ari ikibuga cy'indege kizaba kigezweho, ahubwo uzaza zubaka ikibuga cy'indege kigezweho n'ikoranabuhanga rigezweho. Kuko iki kibuga cy'umupira nta koranabuhanga na rimwe rihari uretse umuyaga nkuba w'amatara gusa.
yenda na kamera z'umutekano zishobora kureba imiduga y'abategetsi nabwo bacomeka ari uko hagiye kuba urukino. Ni ukuvuga rero niba hari ibikorwa remezo Imana yabasezeraniye, hakaba hari iterambere Imana yabemereye, niba ari hari Imana yabizanye irya kabiri irijyana, niba perezida ashoboye irabizana undi mujyana, niba Marite nge shoboye gukora umurimo w'Imana nkazura abantu nkasengera abantu bakabohoka, ha mundi muntu iri buzane mu gishingo cyanje n'uwiki amaziki. Impamvu Imana ihamagara undi muhanuzi nuko wa mbere misi yimunaniye. Mose akimara gucumura Imana yahise imubwira ngo Yesu wabandanye, Eliya arabandanya, ariko igihe kiza kugera Eliya kuva yiyahura munsi y'igiti cy'umuretemu biza kurangira itoranyije Elisa barajana Gihasi akoze ikosa, season birarangiye. Uyu munsi wa none niba perezida w'u Burundi rero n'ishyaka ririho ridashoboye ufuko nta gitangaje kirimo, ni ibintu bisanzwe mugomba kubyakira mukabyumva uko, njewe mukambona nk'umuntu watumwe kuvuga ubwo butumwa no gutangaza ubwo butumwa, tukaba bavandimwe tukabishuti. Ntabwo je nabigiririje ndabanga mbashyire, sinigeze manura intambara, sishaka intambara. Niyo mvuze ngo nayeretswe shiraho amasengesho kwiyiriza ubusa kugira ngo iyo ntambara ihagarare. Mwebwe mwakira isezerano kandi isezerano ribisikana n'irindi. Sawuli, ishavu rya Sawuli ngo Dawidi atime ingoma, ibyo ntacyo rivuze ku Mana. Ariko Sawuli yararwanye ngo Dawidi ataba perezida, aramuhiga hasi hejuru, amurarira amajoro, akora iyo bwabaga, uriboma urihoma, nta cyabuza abayuda gutabarwa. Biza kurangira Dawidi abaye perezida, ashikana iby'Imana byose mu murongo wa Isiraheli. Mpamya ko ubu n'Isiraheli y'ubu iri gukomora kuri Dawidi. Niwe mu perezida Isiraheli yagize muzima, uretse ko bo bavuga minisita. Nibi rero bya Sebarundi, ahubwo nawe akwiye gutonda urugamba rwo kuvuga ngo nanjye Yesu ngirira ubuntu. Niba utanyubakishije inzu yawe ariko hakaba hari undi ugiye kuyubakishwa, urwanya Imana ute, ugira ishyari ry'Imana ute, ugira ishyari ry'isezerano ute, wumva udashaka ko Imana ikora kuziye mpamvu mu gihugu cyawe, ni ikosa. Niyo mpamvu rero uyu munsi wa none abarundi n'abarundikazi mukwiye gushyira hamwe, ari abari hanze y'igihugu ari n'abari mu gihugu, kuko ubu impamvu ndi kuvuga ibi ni uko isezerano risohoye. Ndi kwigisha inyifato mugomba kuba murimo, mukazirikana mukamenya ko ibyavuzwe ni ngombwa kubisohora. Mwebwe natwe ubwacu Bibiliya ivuga ngo isi zabanga ugwanko bamwe mu nyanka. Aho rero nze mbikome ngo muranya, impamvu mu nyanze ni ibiri gusohora. Abisi bazabatera amabuye, bazabacokora. None se si ibyo ntabyo mubona? Ariko ibyo nge ndakome kuko ni isezerano. Uyu munsi wa none rero Uburundi Imana mugize amahirwe bahaye isezerano ho kugira ngo mubari ryo muharurira. Imbonera kure zihagaze mu nzira ngo agacarutse baracakira, muzacakira musange mucakiye ingwe cyangwa intambwe, muhone mwese. Ahibyo uvuga ngo agacarutse karacakira ngo imihimbiri irasara muzayitwara imyaka 100. Iyo mihimbiri ni bande? Nabo mu kihe gihugu? Ubwo ni bande ubwoko bw'Imana uri kwita ngo ni imihimbiri? Abantu ngo bararaga munsi y'uburiri bw'umwami ari inkone. Niba uri kwita herega iyo mihimbiri kuvuga babyaye abaministiri, babyara abaperezida n'abantu baremwe n'Imana. Harimo ibintu rero muvuga mutabizi. Buno rero barayikaje kwimura no kwimika, ahubwo ikigiye kwibonekeza no kuba nuko mwebwe bibatunguye inyifato, aho muhagaze, indero, bamwe bakabirebesha amaso ariko ntibabijwe, kubera ko nyine muri ibijuju. Nose ubwo urumva gukuraho perezida w'u Burundi ubifashe nk'intambara, ubu ni ikintu gikomeye.
nta perezida uri muri Afurika ukomeye, ntawe. Nyine arakomeye kuko twebwe turi abenegihugu biwe, tugomba no kumushyigikira. Ariko ntabwo akomeye ku Mana, nta nubwo ari Afurika ye. Arakomeye, akomejwe n'Imana, akomejwe n'abazungu. Ibyo bibiri cyane rwose. Buno rero mu Burundi ibisikanaho cyangwa inyuranaho cyangwa isimburana ku butegetsi ntabwo rigikotororwa namwe. Ntabwo ari kudeta yo gukuraho Neva, ntabwo ari intambara yo gukuraho Neva, ntabwo ari imyigaragambyo yo gukuraho Neva. Ibi ni umugambi w'Imana wo gukuraho Sebarundi, kuko nta kudeta n'umwe Burundi bwapanze ngo zinanirane. Imyigaragambyo ntibyari kunanirana, n'uburozi barabukoresheje ntibyari kunanirana. Mugabo ibintu byose ko buno Imana babwiye ngo nzabakuriraho perezida nanabashyirireho perezida, bigomba kuba uko nyene. Wibigabanya, wibyongera, wikwigwanirira, wijya hariya, nyine tubyemere. Ntabwo azavaho mu buryo navuga ngo nk'ishashi iri guhuhwa n'umuyaga. Arakurwaho n'Imana na Sawuli uko yavuyeho murakuzi, n'abandi mu isezerano rya kera n'irishya uko bagiye basimburana murakuzi, n'uyu azavaho. Mugabo ntabwo kuvaho kwe ni Imana irambuye ikiganza ngo perezida aveho, ni n'Imana irambuye ikiganza ngo perezida w'isezerano yime ingoma, ni n'Imana itegetse ngo ibi bintu binyure muri uyu murongo. Nta muntu n'umwe ubigizemo uruhare. Oya, icyo ndagihakanye. Natwe turi gukoreshwa, si ibyo napanze, si ibyo nateguye, si ibyo maranye iminsi, si n'ibyo natumwe, si n'ibyo nanditse ndi gusoma, nta kayingiraha. Ndanabyirinda cyane, n'igifaransa nicyo ndabyirinda cyane. Ibyo bintu byose hatavamo akana kariko kose kamvangira ugasanga ngizerere, nubwo hari ibicika nkabivuga cyangwa se nkabivuga nabi cyangwa kanabyumva nabi, ariko excuse me, ntabwo njye ari byo ngambiriye. Ngambiriye kuvuga ubutumwa natumwe. Gitana batimana reka nguhurire ko ubw'imbabazi zawe kera waranerewe, none ubu wihishemo umujinya w'Imana, none ubu wihishemo umujinya w'Imana. Amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe, inkizi bujogombi, urubanza rw'ibyaha, imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi, imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi. Ibyo twakora byose n'umwete wacu wose, n'agahinda gasaze n'amarira adashira, byose ntibyashobora kudukura ku byaha, byose ntibyashobora kudukura ku byaha. Ntacyo nzanye mu ntoki kibasha kuturura, sifite icyo naguha, nizeye umusaraba uwo wapfiriyeho, niwo njyanirira, uwo wapfiriyeho niwo njyanirira. Dore nambaye ubusa, ndakwinginze unyambike, sinabasha kwikiza, ndagushaka ubu unyuhagire ibyaha, mutabazi no gupfa, unyuhagire ibyaha, mutabazi no gupfa, unyuhagire
unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike sinabasha kwikiza ndagushakaho ubuntu unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa unyuhagire ibyaha mutabazi ne gupfa. Umwami Yesu ahabwa icyubahiro. Twari turi kuririmba 91 muri kantike y'ikinyarwanda mu ndirimbo zo gushimisha Imana, ndetse hano bakunda kuvuga ngo ni indirimbo gucungurwa, ubwo ni mu gice kijyanye no gucungurwa. Uyu nawe rero yaravuze ngo ayigitare k'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi z'Imana kera waramenewe none ubu nkwihishemo umujinya w'Imana. Ubwo bavuze igitandaro uhite wumva umwami wacu Yesu Kristo. Kabiri, amazi n'amaraso byo mu rubavu rwawe binkiza iburyo bwombi urubanza rw'ibyaha n'imbaraga mbi zabyo bye kuzatsinda ukundi. Iburyo ibubafu, hano iburyo ni amaraso ya Yesu akurokora, ibubafu ni amazi ava mu rubavu rwa Kristo agukiza. Gatatu, ibyo twakora byose n'umwete wacu wose n'agahinda gadashira n'amarira adashira byose ntibyashobora kudukura ko ibyaha. Urayurira ukirigurira ukagira agahinda kenshi ngo kagusaza ukiruka mu muhanda, byose ntibyagukuraho ibyaha. Umwami Yesu wenyine ntacyo nzanye mu ntoki cyabasha kucungura, sifisi icyo naguha, nizeye umusaraba wo wapfiriyeho niwo njya niringira. Ofete nta kintu na gitoya cyabasha kugukiza wowe ufite, nanjye ntacyo. Amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Icyanyuma, dore nambaye ubusa ndakwinginze unyambike mutabazi ne gupfa, unyuhagire ibyaha cyangwa imbyiro mutabazi nere gupfa. Turayaga Zaburi ya 35 murongo waho wa mbere uravuga ngo Uwiteka burana n'abamburanya, rwana n'abandwanya, enda ingabo nto n'inini, uhagurukire kuntabara kandi ushingure icumu mu nkangara wimire abangenza, ubwire umutima wanjye uti ni nge gakiza kawe. Ni ukuvuga ngo iri jambo dusomye ni mu rwandiko Dawidi yanditse, ariko nubwo mvuze urwandiko ni mu bahanuzi bakuru, harimo Zaburi, Yesaya, Yeremiya. Uyu nari mu bahanuzi bakuru ariko ni ibyahumetswe n'Imana. Dawidi yari umwami, Dawidi yari perezida, ariko mu gakiza ke aravuga ngo Uwiteka burana n'abamburana. Donc nta manza Dawidi yari afite, yarazirebaga ariko akagira umuntu aziha. Dawidi yari yarabikuye mu mwibuka, aragiye intama, yarasimbye yica Goliyati, ari umwungeri w'intama. Amenya ko intambara wadashobora kuyirwana, arabanza arisobanukirwa neza ko nta bushobozi afite bwo kurwana. Hano rero Dawidi bamuregaga imanza nyinshi, yari afite abapagani bamushinja ibyaha, bamurega imanza, kandi koko yari afise n'ibintu by'ibidega yagiye akora. Dawidi kugeza ubwo rero avuga ngo burana n'abamburanya, urwane n'abandwanya. Yari afite abantu bari kumurwanya. Sinzi niba nawe hari abantu bari kukurwanya, sinzi niba nawe ubona hari ibirego uregwa cyangwa hari imanza ufite, ariko uyu murongo wa Dawidi niwo ngira ngo twese wadufasha mu gihe nk'iki cyangwa mu rugendo rwawe. Iyo umukristo afite intambara ariko akaba ari umukristo, mu busanzwe wewe urahagarara, Uwiteka akarurwana. Iyo umukristo afite imanza, mu busanzwe urahagarara, Uwiteka izo manza akaba ari we uzica.
burana n'abamburanye, urwane n'abandwanye. Noneho Dawidi ageze muri iki cy'intambara, abona intambara ntabwo ikiri intambara y'imbunda ntoya, ahita avuga ngo wende ingabo ntoya nini, ufate imbunda ntoya n'imbunda nini, uhagurukire abandwanya kandi ushingure icumu y'umwanzi mu mbago, mu itongo wampaye. Hari igihe uba wambaye umubiri nk'uyu nambaye, ariko shitani agashingamo icumu rye ryitwa indwara, agashingamo icumu rye ryitwa ubukene, agashyiramo icumu rye ryitwa urupfu, agashingamo icumu rye ryitwa ibyago. Noneho Dawidi arisaka aravuga ngo muri rya tongo ryanjye perisoneri, ya gakondo yanjye perisoneri, umunyakibi yashinzemo ibintu byiwe, cyangwa yabibyemo imbuto ziwe, cyangwa yashyizemo ibintu bitari ibyanjye, bitari n'ibyawe. Ubusanzwe umugabane w'abera urera, n'umugabane w'ababi ni mubi. Ariko Dawidi Imana iramubwira ngo, nawe ubwo arabyivugira ngo, kandi ushingure icumu mu nkangara, wimire abangenza. Ni ijambo ry'ikinyarwanda rigoye, ariko mu kinyarwanda cyumvikana, ukura icumu mu sambu y'iwanjye, ukura ikibi muri jyewe, kandi icyo cyabibwe n'umwanzi, wimire utangirire kure abangenza. Noneho hano hari intambara turwana tugakoresha imbunda ntoya, hari n'intambara turwana tugakoresha imbunda nini. Niba uri kurwana n'ibintu bikomeye urakoresha imbunda nini, niba uri kurwana n'ibintu byoroshye urakoresha imbunda ntoya. Enda ingabo nto ni nini. Hano rero Dawidi icyo yaturushije, yagize umutima witwa kwizera, agira umutima witwa kwemera. Noneho asobanukirwa ko imanza n'intambara Uwiteka yamumenyereje kuzitsinda, kandi koko yaranazitsinze. Aramubwira ngo urwanye ibindwanya, ugenze ibingenzi, wende ingabo nto nini ungwanirire. Ni ukuvuga isi igira abanyamategeko, ariko Dawidi yaravuze ngo mu ijuru hari abanyamategeko bizewe, nibo bagiye kuruburana. Dawidi amenya ko mu isi hari abantu bazi intambara, harimo ba Staline na ba Hitler n'abandi bari bayoboye ubwami bw'Ubuperesi, ba Hasuerisi bafashe ibihugu byinshi, biriya bihugu babyambuye abantu. Noneho bari Abaperesi n'Abamedi bari abantu bazi iby'intambara cyane, n'Abaroma kugeza na n'ubu kandi. Ariko Dawidi asobanukirwa neza ko hari umuntu urwana kubarusha. Aravuga ngo rwanya abangwanya. 2:26 Imana ikurwanira intambara. 2:26 Imana ikuburane. 2:26 Imana ishingure icumu ry'umwanzi mu buzima bwawe, mu buzima bw'igihugu. 2026 Uwiteka yimira atangirire kure bitaranahagera. Naho buno ari kuranduza, ari kwirukana, ari gusenya, ari gusenda ibyinjiye mu buzima bwawe. Imana idutabara. Noneho kandi muri uyu mwaka Imana irwanisha ingabo nto nini ku buzima bwawe, kuko n'intambara urwana nazo ntabwo ari ikibazo k'intege nke gusa, si n'ikibazo cyoroshye, ahubwo ufite ibibazo bikomeye. Mwe muyera kurondora ufite ibibazo bikomeye, hasabwa gukoreshwa inkoho zifatika zikomeye, kuko intambara urimo nayo irakomeye. Niba rero uri mu ngwano, itahure kuri mu ngwano. Niba rero hari umusada Imana yigeze ikwereka ikakurwanirira hambere, na buno ikurwanirire. Niba hari ahantu waba waricaye ukavuga uti ndahamya ko yamburaniye, nubira kuburanira. Mbaha akarorero, Moridekayi yagiranye ikibazo na Hamani, Imana iramuburanira aratsinda. Yosefu agirana ikibazo na Potifari, muka Potifari, Uhoraho aburanira Yosefu, finali birangira Yosefu atsinze.
Daniel yagiranye ikibazo na buriya bwami bw'i Babuloni, birangira Daniel atsinze. Harimo n'abatsinzwe Bibiliya ivuga, ariko babonye ubugingo. Uyu munsi wasanga nawe uri kurenganwa, wasanga nawe uri kwibwa, wasanga nawe bari kukunyaga, wari kuzatunga imodoka, none birangiye imyaka ikugejeje hariya. Abana bawe bari kuzaba bakomeye, uri muribwa cyangwa uri kunyagwa, kimwe muri ibyo. Umugisha wawe rero ni umugisha Imana yaguhaye, ni umugisha Imana yagusezeraniye. Ntabwo ari umugisha uvuga ngo utoye mu ibarabara, ni umugisha 100% wuzuye. Harya rero hano Uwiteka ntabwo yavuze Imana, Uwiteka burana n'abamburanye, rwana n'abandwanya. Imana niyinjira mu kibazo cyawe uzabashaka ubabure. Uwiteka ninjira mu rubanza rwawe, abakurakariye bazakorwa n'isoni. Uhoraho niyinjira muri dosiye yawe uratsinda, kuko Imana ntitsindwa. Nyemerera noneho uyizere, uyiringire nk'ishobora byose. Uyihe kaze mu bibazo byawe, uyihe kaze mu ngwano uri kurwana, nk'uko natwe twayihaye kaze mu byo turi kubona cyangwa turi guhura nabyo. Cinaragwana ribarikiwe. Rero Uwiteka niwe Mana y'abahemurayo ku buzima bwawe. Haleluya. Arwanishe imbunda nini n'intoya cyangwa inkohono nini. Yego, turagushimiye Mwami Yesu, uri igiti cy'inganzamarumbu risamba itarumba. Uburane n'abatuburana, urwane n'abaturwanya, kandi ukoresha ingabo nto nini mw'iyi ngwano turimo. Turagushimiye uko Dawidi yatsinze ko ariko natwe dutsinze. Turagushimiye ubuntu n'imbabazi byari kuri Dawidi ko natwe ubiduhaye bituriko. Rero Mwami, duteye intambwe nk'uduterere 99 ku kwizera. Intambara yose arwana umuhitsinzi. Haleluya. Kandi muri uyu mwaka bariho yakira itsinzi, kandi muri uku kwezi abona itsinzi, no mu gutaha abona itsinzi. Aya mashimwe na yawe Uwiteka Imana yacu. Haleluya. Amen. Horaho abarinde dayimoni muhozi Tobiya na Sanibarati, Imana ibazigame mu izina rya Yesu. Amen.